Ngoma TV1 na Kivale Gospel TV turabasuhuje aho muherereye hose, tubazana imba muri amahoro. Twebwe aho duherereye hano mu muhana mukuru wa Nakivale tumeze neza, turashima Imana. Ugereranyije ano masaha tuvugana na masaha y'umugoroba, ariko hariho abandi bwije, hari n'abandi bukeye no masaha. Rero abo bose turabasuhuje, tunashima Imana yongeye kuturamutsaho ikanatwirizaho. Hanyuma imbere yacu aho kuri kamera murabona turi kumwe n'umusaza umutumirwa wacu uyu munsi. Ariko tutaraje kure, kora subscribe, share na comment kuri izo channel navuye kuvuga, Ingoma TV1 Gospel na Kivale Gospel TV. Izo channel nizo zabashe gukoresha ikiganiro cy'uyu munsi wa none. Rero bibaye byiza wadukorera share, comment ndetse ugakora na subscribe kuri channel zose. Abizi Gifaransa hajya ngo ni s'abonner, naho gusharinga babyita gute? Ni Partage. Aho neza mzee? Yego. Na amahoro? Na amahoro. Mumeze mute? Turaho turakomeje. Hano hantu twaje kurahabona gute? Ndabona hano hantu hameze neza yuko hari akayaga, amazi, aya mazi karazana akayaga keza. None se abantu kubera iki badatura iruhande rw'amazi bakaza gutura mu misozi kandi amazi ahari? Nyine amazi ntabwo yokura abantu bose, ndabona atari menshi cyane, kandi aya mazi bagaye kuvuga ngo niyenda yibanywa n'ubucafu. Kandi ari yazana akayaga keza. Yazana akayaga ariko kuyanywa yotera indwara. Oya birumvikana. Hanyuma mwari mukomeye? Ubundi mu rugo twari dukomeye. Hanyuma ari abantu bari buze kugukurikirana mu kanya, hari n'abagukurikira ubu nyine. Rero ibyaba byiza nuko wabibwira ukababwira uwo uriwe, kugira ngo baze kukumva uwo uriwe n'uwo twatumiye hano kuri kamera. Yego. Jewe nitwa Bizimana Tarasisi. Yego. Nkaba umusinzira. Yego. Ariko amazina yanje nitwa Tarasisi Bizimana. Yego. Hanyuma hariho amakuru yawe batubwiye mu minsi ishize, batubwiye ko wigeze kugira impanuka y'inyamaswa bita ingona. Ayo makuru ni ukuri? Ayo makuru ni ukuri. Iyo mpanuka narayigize. Twari dutuye ahantu hamwe hitwa ngo ni kwa Mbogo. Niho twari dutuye mu Mushasha epfo w'Ibaraka. Yego, tugenda koga cyangwa kwihwagira ikiwacu twavugaga. Turagenda dushitse, twari nk'abantu batatu, turiyuhagiye mu kanya turabuze ngo dutahe. Tumaze kwiyuhagira tugeze nk'ahari dutashe, ngo nkore mu maso numva hari umusenyi. Maze kumva hari umusenyi ndavuga ati jewe amazi akiri hano, reka nsubire niyuhagiye mu maso. Subiye inyuma ngenda kwiyuhagira mu maso. Ndagiye nicaye iruhande rw'amazi Tanganyika, umuhengeri uraje, mfashe amazi ya mbere ndayadashe, ngumye kwiyuhagira mu maso. Nunamye ndinzo wa kabiri, umusenyi wacarimwo ndinda uwa kabiri, umuhengeri wa kabiri. Uko amazi muri Tanganyika hazaga mu muhengeri ugakubitwa kugeraho ugasura ugasubirayo. Ugasura ukawurinda, ndasenda urinzo wa kabiri. Uwa kabiri igihe nunamye ngiye gutega ngo niswira amazi, numva ikintu kinkubise ko kwijosi. Ndarara ingwa mu ruzi, ariko ubwenge buhita bushira. Sinamenye, sinakibonye, ariko ubwenge bwamabushira gihita gitamira ukuboko kwanje kose kugeza mu nkokora kose. Ukuboko kw'iburyo cyangwa se kw'ibumoso? Ukuboko kw'iburyo. Gifata ukuboko kw'iburyo kama kinjana kiranirukankana ahantu harehare.
kuba ngaha niriye ariko nkaba umuntu wari uzi koga cyane nkamenya koga cyane iranjana ngo nshike ngiriya nageze mu mazi menshi noneho nayo irahagarara aho abantu batagihaye bamiza abantu bamwe bari ngiriya bamiza ariko bahunze abajya babiri bari bagarutse ariko bagaze ngiriya ku nkombe yawe bamiza ngishikira hagarara nihagarare nanje ubwenge buragaruka umaze kugaruka ubwenge cisha ukuboko gutya munsi yuko yagutamiye kose ndayifata nanje icanwanwa co munsi nico hejuru zose insa n'ubikoneye mu kanwa no kukundi kurimo noneho burya namanegamira turegamirana nayo ubwo ubwenge bwagarutse imbaraga icyo gihe nagiraga imbaraga nyinshi cyane abantu bose bari banzi nagiraga imbaraga mpita nigarura ubwo wama tugaruka mupaka dushikaje yamfatiye uyigarura uhaye woga cyangwa uyigarura uyirwana uhagaze ni hari mu mazi maremare nayigaye mpaye noka kandi mu mazi uhaye woga nigeze no kuja njabutsinka cyane mu nzozi nini umuntu yafataga inkugutwi ukayikwega ukamuyijanika ukurikira ngufashe akanyana cyangwa agahenda kana kenda nama nigarura gutya mu mazi ndayigarura dushikaje yamfatiye ngo dushikaje yamfatiye noneho irasikama twembi twari duhagaze ku mucanga ku musenyi rero duhagaze ku musenyi turarwaniraho mu mwanya muremure abantu bari bahari bahunze bageze nkiriya bakazobamiza bari nkiriya ariko turapfupfurana aho ngaho hagira umwanya muremure numva ndananiwe mumare kunanirwa ukuboko kwari kwayifashe kwayumza akanwa ngo ireke kuncamwe ukukundi kuraroha kuratibuka kurarekura ngo kurekure irasama nayo irasa naho umwuka wari wuzuye inda ngo yasame ishanka yabari ukugucamo yagiye nko gucamo yasame ngo igucemo bita ngushikura ngushogoramo ngo gushogoremo irasimba ifata kujya kundi kwari kuyifasha iragufata ariko ko ntiyinjiza amenyo mu magufwa yinjiza mu nyama ihita ishikura ukuboko ngo ngushikure ariko uko kwa mbere ko yayinjije amenyo mu magufwa amagufwa aravungagurika bita nshikura uku nguku ariko icyo gihe ubwo ngubwo sinakomenya ko amagufwa yavungaguritse ngo ngushikure yamisigana ya nyama ndarara ingwa ku nkombe nayo kuko nako mbona yarushe nayo ubwo yama yikubita hasi irarara nayo subira nk'inyuma yikubita hasi mu mazi mba ndahagurutse nayo irabadutse ndayireba nayo ntiyahunze irandeba irahagarara irandeba nanje ndahagarara ndayireba barya abantu bari ku musozi babonye ko nahurutse ku musozi bahita baza benshi baramiza cyane ngo bamize yigirayo ngo yigireyo nubwo bahita bazana moto banshize kuri moto baranjanye no kwa Nundu mu bitaro uko nari yankomerekeje cyane baranjana no kwa Nundu naraye banteye amasinda namwe ngo yinani ngo yisumo ndayaho ngaho ubuce mu gitondo baranjana bandoza Uvira washike Uvira muri generali niho bamvuriyeho amezi 6 ukiraho muze ko turaganira kandi dukeneye kugira ngo tuzatubona n'uburyo bwo kubaza ibibazo ese ico gihe ingona yagufasha abo mwari kumwe bigiyeyo noneho ingona iragenda ikugesheje mu mazi hagati ng'ukuntu urabona hano turi hafi n'inyanja ababa bireba turi hafi n'inyanja no kuvuga ko ingona iyikujanye ikakugeza hagati mu mazi umuntu ashobora kurusha ingona imbaraga kugira ngo ayigarure ko dutekereza ko ingona ituye mu mazi tukabona yuko byanga byakunda ishobora kuba iremereye cyane mu mazi ni gute byagenze kugira ngo
uyigarure byatewe n'iki kandi tuzi ko ingona igirira imbaraga mu mazi. Yego aho ndagusubiza ingona igira imbaraga mu mazi kandi ntiba ku musozi, ariko ingona iyo igushikije mu mazi menshi ntabwo ikurya, iziza ko kurira ku nkombe, nabo wumva yishe ibica ku nkombe ubwo vuba, akikujanye mu mazi menshi nta mbaraga nayo. Noneho ibigiye kukubika iziza kukubika iriya ikabanza ikakubikira muri ya mazi. Ikakubikira mu icyo mazi. gihe mwari ko mugendera hejuru mwagenderaga munsi byari bimeze gute? Cyakora nawe ntiwabimenye, tubwira uko byari bimeze icyo gihe. Icyo gihe kandi mbabwira nababwiye ngo yankubise komeza. Yankubise umurizo, niko bavuga ngo ni umurizo uzi kubitana, ariko ntabwo nabonye icyo yankubise, numvise ikintu nkubita kwijosi ubwenge buhita bushira, ariko nza kumenya ubwenge ngezira mu mazi menshi, nayo ihagaze mu mazi menshi, ariko ntabwo irira umuntu mu mazi menshi, ikwicira ku nkombe ikabanza igahunga, iza kurira umuntu ahangaha ku nkombe y'amazi. Ubundi kugira ngo uyigarure ntibyagusabye imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kwigarura isubizo aho yari yagufatiye? Nta mbaraga zari zirimo nyinshi, ntazo habe na nke. Zari imbaraga nkeya cyane kuko twama tugaruka vuba vuba. Wari umuhanga mu koga, wahise uyigarura vuba? Nari nzi koga cyane nayigaruye vuba vuba, ariko nayo mu mazi ntabwo iremera. Iremera igeze ku nkombe. Ugereranyije n'ukuntu iyo ngona yari imeze, yari ingona nkuru cyangwa yari umusore cyangwa cyari ikibwana, bimeze bite? Nimba ari uko bacita sinzi. Yari ingona nini, ubwo ngubwo yandiye n'uw'13, yari maze kurya 12 aho. Yari imaze abantu. Yari yamaze abantu, yari maze kurya 12, indya n'uw'13. Uwo munsi kiraho kwa Nundu, undi aragenda ngagiye koga, undi mugabo umusore iwe yahise imufata mu nda, ubwo baje kumbwira ati uwanyira mwishe, ihita yamye mucamwe ibice bibiri. None se nta bundi butabazi bwabaga buri aho hafi, tuvuge ku rugero ubutabazi bw'igisirikare cya Kongo cyangwa se abandi bantu babaga aho ngaho, mu buryo abo bantu bose baribwaga ntibayirase, byagendaga gute? Yari ingona, nimba yari ingona ya leta mu buryo batoyirashe, byari bimeze bite? Iyo ngona yari ihari, ubutegetsi bwari buhari, n'abasoda bari bahari, ariko rero mu mazi kuyirasa mu mazi biza bigora. Biragoye kuyirasa mu mazi, amasasu ntabwo yinjira mu mazi. None se muri ico gihe mwari yakurekuye, ico gihe mwagwanye nayo ikagera naho ikurekura, ese abantu ntibari bamo bayibona yuko iri aho hafi ku musozi? Ubwo kwa ko turwana, abantu bari nk'ahari baye bamiza hafi yanje, baye bamiza, ariko ntabayegereye. Ntawayegereye. Noneho bakwegereye ari uko isubiye inyuma? Banegereye uko yasubiye inyuma, isubiyeyo turekuranye. Abo bantu ni abanyabwoba, ni abanyabwoba, turabagaye cyane, ariko nabo ntitwobagaye cyane kubera yuko ikintu mudasanzwe mubona ntibiba byoroshe kugira ngo ubashe kugisingira. Hanyuma ndumva warahuye n'ibintu bitoroshe, ariko turashima Imana kuba yarakurinze kugeza no masaha ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Hanyuma umaze kugera Ibuvira niho wari ugeze, mwavuye kwa Nundu muraza ugeze Ibuvira. Wamaze igihe kiresha gute mu bitaro? Nagize amezi 6. Amezi 6? Bakuvura? Baramvura, baruhe barambwira ngo barananiwe. Bananiwe barambwira ngo ningende ku bindi bitaro, bibo barananiwe. Ariko se ukuboko sinzi nimba byaba ngombwa yuko watwereka ukuntu yari yakujanjaguye, yari yamenya amagufwa cyangwa n'imihenga yashizemo gusa? Yamenya amagufwa aracika, amwe yaracitse andi arasaduka. Hanyuma se waje kugira ngo uko kuboko se kurakora cyangwa ntigukora? Kurakora ubu. Kurakora? None se ayo magufwa yasadaguritse n'ayandi agacika, byagenze gute kugira ngo wongere ubone uburyo
bwo kubaho. Tuvuge ku rugero, impamvu mvuze ngo impamvu zo kubaho ni impamvu hari igihe usanga umuntu naje nigeze gukoraho impanuka, ariko njewe ntabwo nta kintu cyakoze ku magufwa, ni inyama gusa byakoze mu nyama, ariko n'ubu nanje sinshobora guterura ikintu kiremereye bitewe n'uko inyama zaho zarashize, zaragiye. Rero ahantu nanimvuze ngo se ayo magufwa bimaze kugenda gutya aramenagurika, barakunze cyangwa n'abaganga gusa wahuye n'abaganga b'abahanga baza kugufasha mu buryo bwo kukuvura? noneho ubwo nari Buvira mu bitaro bya Buvira muri generale, baravuye bagateranya amagufwa, birahabirana bateranya ngo bashire isima, intoki zirikunja sinaba nkizigorora zose zamazikunja zose, bahita bakiza isima hakiri n'ibisebe bibisi, bakiza isima, baravuga ngo komeza, baravuga ngo ukuboko kugiye kubora kose, bahita bansezera barambwira ngo ningende Burundi cyangwa mu Rwanda. Mpita ngenda mu Rwanda i Butare, ngo nshike i Butare baramvura, banshira mu byuma, hari ibyuma banshiramo ngo bishushe, ngo ni muri kine, abari muri kine, ukuboko kukagiramwo iminota 5, twamaze turagurika intoki zose nkazama numva ko ziraturika, zihita zigororoka. Nagizemo ukwezi za ntoki zose zimaze kugororoka, tangira kuza ntora borosada ngashira mu kanwa. Icyo gihe barantamikaga, ntabwo nakoreshaga intoki zanje, n'undi muntu wantamikaga. Uko niko byari bimeze, ni Butare bamvuriye gutyo. Ariko urumva ukiri aho ngaho, ndumva yuko kwari ukuboko kumwe kwari kwakoze impanuka yombi. Harya watubwiye ngo n'ukundi yaje kugufata nako bageze ku nkombe. Yego. Ese muri ico gihe wagwanaga nayo aho ngaho, nabo bantu babiri babanje kugaruka mbere yuko abandi bahunga, ibo ntibakwegereye byibura ngo barebe nimba ho gutabara? Oya, kuko iyo ngona yayafatiye undi mugabo ifata nk'umwana, imara gufata nk'umwana uwo mugabo bagiye nawe koga, ngimufate wa mugabo hita mu mazi asa n'uyikurikiye, ihitire kurya mwana, ihita yica uwo mugabo, ise uwo mwana abaho. Nicyo cyako gituma batinya kuza kwegera hondi, niyo mpamvu yatuma batinya. Ndumva ingona yari yarazengereje abantu aho hantu, yari ikomeye cyane, yari iteye ubwoba, yari isigaye ijyama ku nkombe, rero n'ituri zijyama, n'iziryama igategeraho abantu. None se singira ngo Tanganyika igira amazi meza mu buryo ushobora no kureba hasi? Uyisanze iryamye kwibuye igira amaso utwiso dutoya, izama yunika amaso hasi, naho mugongo wayo umeze nk'uko kwibuye bashizeho urubobi, ndetse hazahameraho n'amashami, kuko ushobora kuva nk'ariyo ukavuga ngo ikinze kwicara kuri yabuye utabizi, wagicara washika koza ukerika kikabira kujana. Ngona zo muri Kongo numva uko zifite ubwenge. Ntabwo ifatira umuntu ituruka nk'iri, izi karyama ku nkombe, ukamugenda ngo iri nibuye riri wande rw'amazi reka ngicare, igahita igufata. None se kuri none ukuboko kwawe urumva kumeze gute? Kurakora neza? nta ngaruka zasuye kukubamo kuva aho viriye mu Rwanda kwivuza? Noneho ukuboko kwanje uko kumeze nyine ukwavunaguritse amagufwa, ikoreka kuba ingaruka, kuko amagufwa yaravunitse, ndetse arabushana, inzana jana ntara mu bitaro nashiga bakambwira amagufwa yarabushanye. Aza igihe kimwe azandya cyane, nkaza nkagenda ngongera kaja mu bitaro, habe n'ubu duhaye tuvugana, ahubwo nari kugura ibinini nako numva nk'imisonga. Uko niko imeze. Pole sana. Ndatekereza ko abadukurikira bose bakomeje kukumva, nukuguha pole, ngo wihangane rwose, n'abatwumva abadukurikiye bakomeza kugufasha mu butabazi bwo kugira ngo bashe kuzivuza ayo magufwa, bashe kuzongera kandi gukora neza kubw'iyo mpanuka. Hariho icyo wababwira abadukurikiye? Nokibabwira. Noneho icyo nobabwira
ubufasha ni bwiza nyine nk'uko mpaye mbabwira habe n'amaboko nayo yabereka mukayabona uko ameze kuko nyine ukuboko kwanje kwaravungaguritse ntigukora namwe murabizi nubwo mvuga ngo kurakora nyine kurakora bukira ariko amagufwa yaravunaguritse n'ubu yarahengamye n'iyo nciye kuri radiyo yarabushanye kandi akandya nakora nk'akantu karemereye akandya ntago nguhindukiza ngukoresha gutya gusa kubana none watwereka uko kuboko tukabasha kureba uko kwabaye nakubereka cyane ngaho nk'utuzamurira nabiri noyabereka nguyo iyi ni imisono izi nyama zose zarashize iyi ni imisono dore aha bahabaze gatatu bari bahenga muri igufwa n'iri yarabushanye byacitsemo ibice bibiri rimwe rirabushana rigenda gutya ntibyasubira ngo rihure none bireba urabona ukuboko guhengamye nuko nza ngufata ntabwo no guhindukiza gutya nuko twahekeje uko niko kumeze dore ngiye tubone nyene ni imhenga uyu wariko winjira ugaseruka nguyu okay aha nguko nuko kundi bahandi yafashe nizi zose ni inkovu zayo pole sana pole kabisa uko niko yandi ingona ndumva bitoroshe kandi dukomeje kugweza pole ndumva ajya watubwiye ngo iyo mpanuka yabaye ryari yabaye mu 2015 2015 nibwo wagize impanuka ingona igufatira mu mazi none se kuva muri ico gihe kugeza ano masaha uretse ibyo bitaro wagiyemwo by'i Rwanda bakagufasha hano uri nta hantu wigeze uja ngo ugerageze amahirwe urebe nimba hari ico bagufasha no hano habaye hari nyine abanga bafasha abantu hano kuri office baranjana imbarara baranjana ngo bashike bancisha mu byuma nababwiye ko kubaye kunjya kandi ko ico gihe kwari gusigaye kunjya kandi cyane bahita banjana imbarara banshira mu byuma n'ubu bikaratasi ndabifite bihara mu rugo na za kishe zose zihara mu rugo bampeza imiti bisa n'ibyoroheje sinama nkiribwa cyane nsa n'ugize nk'iminsi kandi biraceceka none ubu iyo miti niyo nango isa n'ifashije ariko ubu ngubu yarashize ubu kandi mbaye mbabwira nari ngiye kugura utunini gusa bene two kunywa nyine kwa hano mu nkambi ariko nkatugura nyine twashira nanone tudakomeye iminsi ibiri gusa ugasubira nkaribwa ko niko bimeze bari no gukomeza tukaguha pole ndetse n'uwagira icyo akora ku bwamze yagira icyo akora kugira ngo azavurwe ahari akire byazoba byiza bivuye ku bushobozi bwanyu mwebwe mwese muzi buze kumva iyi nkuru bibaye byiza mwagira ico mufasha muzehe nk'uko urumva yakoreye impanuka mu gihugu cacu ca Kongo hanyuma muzehe ico gihe watubwiye ngo wari umuturage usanzwe igihe ingona igufasha yego mbese abantu ubundi mu rugo aho kwitongo cyangwa se ku mavuko uko mubivuga nk'abantu bakuru ni he ni mu Gitoga yego abantu mu Gitoga rero byanga byakunda iyi nkuru murayizi n'abatarahabaye mwumvishije aya makuru rero uno munsi twari twamubazaniye kugira ngo abagezeho ibitangaza ndetse n'ibimenyetso Imana yamukoreye ikamurinda iyo mpanuka ikomeye yo kuva mu menyo y'ingona ntabwo biba byoroshe rero kugira ngo umuntu afatwe n'ingona yongera agaruka kuva ico gihe iyo ngona yafataga abantu kugeza kugeza igihe wahaviriye mwamaze kuvuga ko yafasha abantu 13 muri abo 13 niwe wabasha kurorokoka gusa muri bo bose 13 barakose undi mugore
iwe yamufasha agiye kuvoma imufata bene inyama yo mu kibero aba ari isigarana irayisigarana nawe yayikura aragenda nabo bamvuye aho nyine kwa n'undi bariko banjanye iryo joro oya ndumva iyo ngona yari isa nkaho ari intumana kandi muri kiriya kivu ndagira muri iriya nyanja habamo ingona nyinshi nyinshi cyane nyinshi zibamo nyinshi habamo ingona nyinshi kandi iyo yari ikomeye yari ihambaye yuko yagumaga kuzenguruka ku ngombe ishaka abantu ntabwo hageraga icyumweru itari umuntu none se kugeza n'ubu niko bimeze ubu baje kumbwira ko abasoda ngo barayibonye iri ku nkombe barayirasa numva bitoroshe kabisa ico gihe byari bimeze nabi baje kumbwira ko bayirashe hanyuma abakunzi bacu reka tube duhagarikiye aha kubera impamvu z'uko amasaha aragiye burasa nkaho bwije ariko muri commentaire ushobora kwandika igitekerezo cawe unashima Imana nkuko iki ni kigaragaza yuko Imana igira imirimo myinshi n'ibitangaza ndetse ikora ntabwo twahita tuvuga ngo birangiriye aha ngaha nawe uri mu kibazo runyanaka ugende usenge wizere Imana izagukiza rero tubaye tugushimiye kuba waduhaye umwanya ungana gutya tukaba tugana ku musozo sinzi rero nimba ari ico ushobora kutubaza natwe kugira ngo tubashe kugusubiza bonye nyine icyo babazaho nyine cyambere ndabashimiye ko mwaje hano nyine ngo munerekane mvuga amagambo iby'Imana yankoreye ibyo ni byiza cyane Imana ganize ikora namwe mwanzanya hano ngo mvuga amakuru yanje ntabwo nje nari mbizi nyine ndashaje ariko ndabashimiye ko mwazanye icyo gitekerezo cyiza Imana ibareze umugisha ese ukiri aho ngaho iyo ngo nico gihe yagufashe ufite imyaka ingana gute jewe icyo gihe yamfashe mfite imyaka 55 ubu ufite mirongo ingahe ubu mfite 67 none imyaka 55 ko numva wari ukuze ni gute wabashe kuva mu menyo y'ingona nari nkomeye icyo gihe twari twaranyoye amata menshi nari umusore atameze nk'ubu kamwiririrwa amazi nayo mabi y'ikiyaga kidasa neza kandi abantu bakera imyaka iri mu kugenda ihena nyine abantu bafite imyaka 50 kera bari abasore bakomeye nibo bavuga ngo ni abasore ubu ngubu twe umusore n'imyaka 20 kugeza kuri 35 ico gihe iyo arenze iyo myaka ahita atangira kuvuga ati ndashaje ibiki na biki bene ibyo ngibyo ariko ndumva ntabwo byari byoroshe kabisa hanyuma turagushimiye cyane kandi ukomeze ugira ibihe byiza urakoze